Apple की tang kun ga tarukta nungdaram phong basi phong na Manipur top channel dagi maru oiba paw khatang update pizage COVID-19 financial assistance of WTFDS COVID scheme ama launch tawkhrei mairoi singi account lupa lising amamam haplagani hamanta Wangjing Tentha Farmer Development Association koba miyamna WTFDS hain sukhangnaba NGO asina COVID-19 ga mari lenana website ama hangdokpaga loinana COVID-19 financial assistance of WTFDS koba scheme ama launch tawkre amadi ngasi launch tawribi scheme asina Manipur gi mapanda leidiba Wangjing Tentha Kendra gi mahiroi khudingmakki account lupa lising amamam haplagani hairi ngasi hangdokkiba website adudi www.wtfdens.org ni hairi Mairoi sina website asida changbiraga COVID-19 financial assistance of WTFDens gi form da online submission tawrigadabani hairi Thawal district ki Tentha da leiba WTFDens ki office ta pangthokkiba website hangdokpagi thoram aduga mari leinana NGO asigi chief functionary su oiriba hanagi minister Moirangthem Hemantana haikibida scheme asigi ahanba phase ki oina Manipur gi mapanda leiba Wangjing Tentha Kendra gi mahiroi khudimaki account lupa lising amamam haplagani hairaduna tuan ba competitive examination singi coaching toriba amadi training toriba amadi training sathariba mahiroi singi scheme asina konsingani hairi Mairoi sing adu COVID-19 na maram oiduna hauzik chathariba lockdown na maram oiraga Manipur da halakpada khudongsa daba mahiroi sing oigadabane hauzik makidi Wangjing Tentha esina koliba khungang taragani thoi Wangjing Tentha Texam Sapam Phundre Langathel Khongjom Singtham Papal Langthabal Khunau Kairembi Khok amasum Mairel Khul khakta da scheme asi satnagani hairadana second phase ta atopa khungang singsu konchinana ba honagani haiki Mana makata na haikibri scheme asi pekhatpagi maramdi Bharat Lengaki Ministry of MSME gi Isparti scheme gi makhara kana ba phangadaba erison samri gi yangkhaina COVID-19 na maram oiraga sentok lambi phangdrei maram aduna makhoi gi mapanda lekhiba amadi kendra asina koliba khungang singi mahairoi singda kharadang oirabusu mating oinaba WTFDS ki leijariba senpham sing khudong saba sing asi pinaba honajabani haiki Kendra asigi khungang tara nithoi asigi yumthong lising tara matugi songa rom dasu WTFDS na khomjong war memorial amadi Diamond Radio khusamnaduna sana thanaba polam singsu yen thokpagi thabak satharibane ngasigi COVID-19 financial assistance of WTFDS scheme launch tawba aduda WTFDS ki president retired director and ingobisu saru yaduna wakum kayamarum phungdoki haina su phungdorakli atopa yamna nungaiba paw ama hairagadi Delhi da layeng liba Manipur gi nupi masa negative oire COVID-19 positive oibadagi Delhi da layeng libi nupi masa adu negative oire hari maki mamangda hana Delhi da thabak tawi nupi masa amasu positive oiduna laikat nakibadu negative oikraba matung mahak anirak subu oina test tawda negative oikibani hari masina maram oiraga ma hospital dagi discharge tawraba matung amu yumda home quarantine tawkhigani haina agency gi pauna makhata na phungdorakle atopa paw amana mu COVID-19 sokna riba lal asi aikoi punamak lanmi ngaktani lal asibu lusing riba ngaktani Narendra Modi Prime Minister Narendra Modi na haikre hauzik malem gi kinaraba laisat ama oiriba COVID-19 na sandokriba lanpham asi aikoi punamak lanmi ngaktani lala sibu lusingliba ngaktani miyamna thengnariba si malem da singthana horagani wafam asi mangna tha khudingi All India Radio gi kuthangda leibak asigi miyamda piba Man ki baat ki warol gi ngasi pikiba mahaki humfuga mari suba warol da Pradhan Mantri na phungdokibane Pradhan Mantri na makha taraduna aikoi mateng pangnabagi wakhalona lan asida amuk hena sesinale mayok ta thengnasi miyam punama ekoi punama amato oina khut amato oina leminaduna thangat minaduna coronavirus ki warrior oina aikoi punamak amato oina leminariba asina malemna singthaningai oiba ama lehauragani ngasi de ekoi amato oina puna COVID-19 gi mayok ta leminariba si ekoi punamaki asepa wasak aduna ngasi maithiba piwa ngamgadoribane maana makhata na haikibida center amasung state ani amadi tungan department kiana hand to hand oina amato oina thabak tominari Doctor, nurse, paramedical, community health worker amadi front line da laibiriba singna lauriba thodang asi aduki sathoksaningai ni haina submana makhata na phungdokhi atopa hauzi maroiba pawamana mo ahumlak subo ina hayeng PM na state singi CM singa wari sagane Delhi yauna state tarukna lockdown sangdo haningli COVID-19 leset asina ohelagriba phibam asigi mari leinana ahumlak subo ina laiba asigi Prime Minister Narendra Modi ni state singi chief minister singa hayeng video conferencing gi kuthana wari sanagani haina ANI gi paw amana hai hayeng sagadoriba ahumlak subu wari asida me ahumda loigadoriba lockdown asi makha sangdoktabagi warep su loraba yai hairi amaromda Delhi yauna leba asigi state tarukna me ahumgi matungda su lockdown makha tana sangdokhaning bagi apamba phongdong narakli
टाइम ऑफ इंडिया की पाव अमगी मतुंग इन दिल्ली की ओइना लॉकडाउन असि मेगा 13 फाउब संदोक्लगनी हाइना फोंदोखरबा मतुंग लेबाक असिगी अतोप स्टेट हाइबदी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश वेस्ट बेंगल पंजाब अमदी ओडिशानासु लॉकडाउन असि मखाताना संदोहनबगी वफमसिंग थमनरखरे हाइनासु फोंदोक्नरखले लोइसिलकपदा अतोप पाव अमनमु असमदा पंदुना लैरुब लिसिंग तरु होंदोकपा हौखरे COVID-19 मरम ओइरगा असम के तोंगान तोंगान मफमसिंगदा पंदुना लैरुब मियोय लिसिंग तरु लोम स्टेट असिगी इंटर स्टेट बस सर्विस ngasiदगी हौदुना मखोइबु होंदोकपा हौखरे हाइना एजेंसी की पावना हाइरि हौजिक फावबदा बस 319 सिजिनदुना हाइरिबा सतौक सिनजादना लैरकपा मियोय लिसिंग तरु अदु ngasiदगी पुथोक पुसिन तौखिबनि हाइरि अमरमदा असमदा हौजिक स्वाइन फ्लू पाक्सना संदोरगलिबा असि थिंजिनबा स्टेट अदुगी चीफ मिनिस्टर ना वेटरिनरी एंड हस्बेंडरी डिपार्टमेंट ना खंगनकिबगा लोइना स्टेट अदुदा ओक योनबा अमसुम सेमबा खुदक्तगी थिंजिनख्रे अमरमदा स्टेट वेटरिनरी डिपार्टमेंट ना ओइरगलिबा फिबम असिगा मरी लैनना सेक्शन थौरांग क्या लखतुना ओकसिंगदा लाइना असि संदोरकप्रा हाइबगी एग्जामिन तौबा हौखरे हाइनसु फोंदोरखले तोपा पाव अमनमु क्वारंटाइन सेंटर दा लैबी नुपी अमा मियोय अहुमना गैंग रेप तौखरे चेनबा मियोय अहुम फारे असबु वथोक ओइरकदौरी मलेमगी लेबाक सिनबा थुंगना खोंजल यांगना संदोरगलिबा तमथीरबा लैचत अमा ओइरिबा कोविड-19 लांग थेंगननबा यामना कन्ना होटनरिङै चेरक असिदा राजस्थान की सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट की बोतोदा पुलिस स्टेशन की मनुंगसना लेबा क्वारंटाइन सेंटर अमा लेबी चै निफुरम सुरबी नुपी अमा होकिबा सगोलसेन की नुमिदांगदा नुपा मसा अहुमना गैंग रेप तौदुना नुपी ओइबिगी इकाई खुमरबा मंगन बिख्रे हाइरि थौदो असिदा सेनबा मियोय अहुमक मथंगी नुमिता बोतोदा पुलिसना फारे मियोय अहुम असि जुडिशियल कस्टडी रिमांड तौखरे हाइरि लेबक थीरबी नुपी असिना पुलिसता फोंदोकपगी मतुंग इनदी माके असेंगमा मयुमदी राजस्थान की आसमिरदगिने माक मतम खरगी ममांगदा राजस्थान की सवा मोदपुर लेबा बरागी का अमद लेरखी मसिगी मतुंगदा लॉकडाउन तौसिनखिबदगी मयुमना चटपा याखिदे अदुबु मयुमना चटनिंगमनबदगी हौखिबा सगोलसु नुमिता मखोंगना जयपुर तुमना लाखी लेबक थीबदे लमीदा लमाकनादुना लेबदगी बोतो पुलिस स्टेशन की कंगबुना पुलिस स्टेशन असिगी मनाक नकपदा लेबा खोंगंग अमदगी थेंगनखी मसिगी मतुंगदा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिसना रिपोर्ट तौबदगी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की पौताक मतुंग इना नुपी अदु मफम साबा खुदोंग थीबा थोकलेदबा मफम अमदा थमनबा खंगलखी अदुबो पुलिस की कंगबुना नुपी अदु कोविड-19 नारमगद्रा हाइबगी अकीबा अमा लेबदगी पुलिस स्टेशन अदुगी मनुंग सना लेबा गवर्नमेंट स्कूल अमदा क्वारंटाइन तौदुना मतोमता थमखी लेबक थीबदी हौखिबा सगोलसु नुमिकी अहिंगदे मसक खंगदबना अहुम क्वारंटाइन सेंटर ओइरिबे स्कूल अदुदा लाखी लोइनना मियोय अहुम अदुना नुपी अदुबु गैंग रेप तौदुना नुपी ओइबिगी इकाई खुमबा मंगनखी थोकिबा थौदो अदुगी मरिक चुम्बर रिपोर्ट मराइबक थीरबी नुपी असिना बोतोदा पुलिस की मकोक थोंग सितारा मीनादा तमखी पुलिसना खुदक थिजिन हुमजिनबगी थबक मखाताना सथबदा सही कुनरोम सुरबा नुपा मसा अहुम फगतखी लोइनना गैंग रेप की थौदो अदु मखोना सथबनी हाइबा खंगमंगमबगा लोइनना मरि लेनबा कोर्ट पुथोकलबत मतुंगदा कोर्टना जेल थजिंख्रै थोक्रिबा थौदो असिना राजस्थान की मियामदा अचौबा थमोय सोकपा अमा ओइरे लोइनना वाथोक असि नोंमनोंमगी सखोक्रकतबगी फिबमदा लैरे हाइना सुपक्सिसिना फुंतुरखली अतोपा पाव अमना मुक लम्फेल सना काइथे डेवलपमेंट अथॉरिटी दा सीएम ना लुपा लिसिंग यांखैगी अवार्ड पीगनी लौथोखरै COVID-19 लाइसतगी ngakthoknaba lockdown lokthokuna miyamna mapal thokpa yadaduna leiringe asida lamphel sana kaithel da lairabagi pankhai makhada leiba imung samada COVID-19 protocol ningthina maintain tawduna posta yenthokkhibagi damakta chief minister na lupa lising yankhai award pigini haiduna maki Facebook account da thagalakpa warol amana hairi pawsu lusilakpo oina yamnasu maru eba miyamdu siamna kanagadaba paw mosang tanga hapjaramge miyam loipoktaminasi yamna maru eba pawni COVID-19 की अनौब लायों खोंग इसिंग हानबा थेंगनरे अंगांग सिंग COVID-19 नाराबदी खुदम सिंग असि फंगनी मलेम सिनबा तुना संदोरगलिबा COVID-19 नहालिबा COVID-19 असि अहानबददी अरुम लेहौ तौबा लोक खुबा नतुन मही सेनबा थबाकता नाबा फावबा अमदी सोर होनबदा अवाबा मयोकनबा COVID-19 की खुदमनी हौजुक यूरोप अमदी अमेरिका रा COVID-19 असि पाकसना संदोरक्तुना नोंगमदा मियोय लाखी मथक्ता पॉजिटिव केस ओइबता नतना लाइना असिना मियोय लिसिंग तरागी मथक्ता सिरिबने इनौ नौबा पाउद COVID-19 नारबदी खोंग इसिंग हानबगी खुदम फंगले हैना यूरोप अमदी अमेरिका दा लेबा स्किन की डॉक्टर सिंग फोंदोरकली हाइरिबा लयोंग सिंग असि मारू ओइना अंगांग सिंग दा थेंगनाबो ओइना तवी अयिंग लमदा उन खोंगी उनसादा सोकहनबगुम COVID-19 की अनौब खुदम असिना खोंगी सरुक सिंग दा इसिंग हंगतपा अमदी पोंखतपगी रिपोर्ट यामना फंगले हाइरि मसिदा नतना मनम खंगलक्तबा अमदी साबदा माव खंगलक्तबा असिसु अनौब सिम्टोम नि हाइरि मित्तसु पिंग मसु ओलक्पा थेंगनरबदी COVID-19 नारबनी हाइना सिंगबा यारे हाइरिबा लयोंग सिंग असि यौरक्लाबदी अथुबदा COVID-19 टेस्ट तौनबा डॉक्टर सिंगनसु खंगलगली ममांगदा पीखिबा लयोंग सिंग असिगी मथक्ता अनौबा लयोंग खरा थोलक्पा असिना भाइरस असि मियोइबदा मतम कुइना संदोक्तुना लैगद्रा हाइबगी मिपाइबा पोकनरे
khongda ising hanba layong naraba angangsing COVID-19 mamangda laikhiba symptom amata nawa thengnade hainasu pauksi asina phongdorode adu aroibada ma'am aina pabla soikiba lanba yaursu ma'amna sunisuduna ngapiyo adu mistake si dum yawi aduga anauba hek pawlakpa update tokpa ngamnaba honajarake share video si matang sai lusinjirage adu ayu ngata da mung thingnerasi bye.